Ikibazo cy'abamotari bakomeje kuvuga yuko esansi yuriye, aho bavuga yuko nyuma y'uko esansi yurira motari ngo yagiye guhaha ngo asanga ibiciro agafuka k'umuceri kazamutse, aho yavugaga yuko rero ngo bari kumubwira yuko ngo ibiciro bya esanse byazamutse, akaba ari kwibaza nimba umuceri cyangwa se ibindi byo kurya asanzwe ahaha nabyo bifitanye isano na esanse. Aya makuru tukaba turi kuyabaza mugenzi wacu twari turi kumwe wari uhatubereye. No ku nganda burije no ku bintu byose burije ku buryo bakuriza kuri moto. Ubwo nicyo kibazo gihari. Ikibazo dufite nuko buriza, noneho n'ikindi kibazo dufite akazi kacu karapfuye, batiri ntazo tubona, ngo imiriro yabuze, niyo miriro bayitwuriza iyaba yanaboneka. Abamotari bakoresha moto z'amashanyarazi nabo bari kurekarama bavuga yuko nimba esansi yuriye batamva impamvu na moto z'amashanyarazi nabo umuriro bagomba guhita bazamura, kubera yuko avuga yuko esansi zituruka mu bihugu byo hanze ariko umuriro w'amashanyarazi ukaba uri mu gihugu cyo mu Rwanda. Akaba abaza impamvu esansi yurira ndetse n'amashanyarazi nayo agahita azamuka, kandi esansi ituruka mu ibyo bihugu ngo birimo intambara mu gihe umuriro ari mu Rwanda. Iyi nkuru reka nayo tuyibaze mugenzi wacu wari uhatubereye, yagerageje kutubariza amakuru yose. Tuguhaye ikaze. Ikibazo ngo esanse ngo n'abamotari ba electric nabo bafite ikibazo cyane rwose. Dufite twebwe ikibazo gikomeye cyane. Icyabatiri cyo kirenze cya esanse. Kenshi motari yakomeje avuga ku kibazo cy'ibiribwa ngo aho yagiyaga guhaha ibirayi ku mafaranga 500 y'u Rwanda, nyuma y'uko esansi yuriye ngo uwo munsi akaba yarasubiyeyo ngo agasanga ngo ikiro cy'ibirayi kigeze ku mafaranga 750. Akaba yibaza ibi birayi nimba bifitanye isano na esanse. Ibi rero akaba ari izi nkuru zigiye zitandukanye, akaba ari ibyo tugenda tubabwira umunsi ku munsi, aho ibintu byose usanga biri kugenda bizamuka. Ngo esansi yuriye, uragura ikibiriti ngo kirazamutse, wajya kugura ikigori ku muhanda ngo byazamutse, wajya kugura akawunga ngo esansi yuriye. Nyine ibintu byose ugasanga ni akavuyo. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu nawe wamubajije amakuru, reka twumve icyo yamusubijeho. Hanyuma mu bijyanye n'ibiciro ku isoko by'ibyo mwahahaga, wahahaga nk'umuceri kuri angahe? Ubu ngubu byageze kuri angahe? Ejo bundi byaranangaje, naratashye ikiro cy'ibirayi nakigura 5,500, ndatangiye kugura ibirayi baca amafaranga 750. Ari ikibazo gikomeje gukomerera abanyarwanda muri rusange, ariko by'umwihariko abakunze kugenda ku ngendo zihuse cyangwa se bakunze gutega moto. Ariko tukaba twizeye yuko leta y'u Rwanda nk'uko idahwema kutugaragariza, kudushyiraho ibyiza no kudutekerezaho, tukaba twizeye ko hari ikiri kubikora, hakaba hari n'ikiri kubitekerezaho mu gihe gikwiriye. Tuzabona ibisubizo byiza. Mukomeze kugira ibihe byiza. Gusa niba ari ubwa mbere duhurira kuri uyu muyoboro, wakora subscribe kugira ngo dukomeze kwibanira mu bihe byiza, kandi amakuru yacu ajye abageraho ku gihe. See you next. Mugire ibihe byiza.